Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro ginigilong ki khubor bamta kasni. Kaseng MSSASA kilapan pawi ka jinglingo ya ka sarkar MDA2 kamsyamla bantung kamno ya ki kambalat ya kinong hikay SSA haki school SSA. Jong gejala yaitu uba Aristotle Rimbai President MSSASA syakilat pathai khubor hasilong press club menaka Sautrik Ulber. Uba Aristotle uyathu Menteri Ketenat Puli Puthi jong ke sarkar Meghalaya ba ke sarkar kan pendo i ke skul baduna khna skul bat ke skul rungai. U President ke MSSASA u kerpat i ki nong penyat skul banyale sitam ban penrung khambun ki khna skul barnat na ke jingsha pendo ke sarkar i ke skul bamdan khna skul bat bamdan nong hikai. Uba Aristotle Rimbai President MSSASA haba pinsngo ya ketenat sarkar lingba ketenat Puli Puthi kampat la bantung kam lalai snem ya kinong hikai ki badai bantrai. Menta ke snem ka MSSASA kalabu jingentu syaka sarkar lingba ki he sarkar bad ya ka commission jong ketenat Puli Puthi ban pen yathu u President. Nagalian jongi ka Meghalaya SSA School Association Centraburi ngi wan ban pensyai kunjur ban pentip syabaro kino hika SSA hapo ka state Meghalaya hakabai dai bat ki atli ki pending issues jongi kino hika SSA kabadongkong kalong ban regularize dan ban shift ya ka post jong kinang hika SSA na ka state implementation society sapo education department on regular basis kabaarpat hakabai dai bat kini ki vacant post haki school SSA both logo primary and upper primary. Takabai dai bat kani ka jingdawa jongi ban penskem ya ka service jongi nakaliang jongi ka association hadin ba ka state government kala constitute ya ka full fledged commission ka bangi tip ka Meghalaya State Education Commission ngila legbo ya ka representation ini ka memorandum syaka commission hakala tlik jong benai Oktober arajara pulai lengba i chairperson jong ka Meghalaya State Education Commission. Takabai dai bat kani ka representation jongi ngila yo ya ka reply na kaliang jong commission lengba member secretary jongka isa Ambrose H Marak haka atnyo trik jong 9 November arajar apalai hakba kila pentip sengi bakila yo pediang ya ka memorandum na kaliang jongka association bakila paro syakawe ka sub committee ka ban ngam jeliu ban bisar benia hakba dai berkani ka jingdawa jongi ban penskem ya ka service jong kinoi ka SSA hakba dai berkani ka bentana kaliang jongi ka association Nibu kacing tentu berkacing kerpat ya paro kino hika SSA bakin Ayasha ya trelang bani ka association katba kacing keren jongi bar ka government lengba ka Meghalaya State Education Commission kadang ya kini kalong kacing kerpat ka bangi na kaliang jong ka association ni ko ban bo syabaro ki parano hika SSA kabaarpat akabai dai barkani ki vacan post haki lower primary but upper primary school jong ki SSA kaniro ngila budena do snam arja puar terter do arja pulai bat menda kasni ngila yo alat bani kenduro yo state project director isar S tembe hakaba ngila yathir yata hakabai dai bat kene ke benda kumban chupan kan mau hangne ba kini ki post kilong baken hak SSA school na do snam arja apwe terter hadu menta te kalong ka ka bala bu jing kini ki school kamtam ye kitu ki khana ki bala ya kitu ki school ki ba kinong hikai kimdon kala kata chikadeye tingina kalian joka association ni saukia kabai dai berkani kamat bat na kata kadaw ngila yekendo yo state project director bat ngila kerpat yo balang nom no ban thungno yekinong hikai hakini ki school ki balai tina kalian jungu ula ai ka assuran yangi bo take up ka government hakabai dai berkani ka banja badura ongro ba ka government kala banshin ya ka sinjam bantung no hika hadu ki school ki babon khana ni ki deserving school nomor mo ngiru ni kubur na kaliang jong association ki don ki school SSA ki ba long zero enrollment ki don ki single digit enrollment ki ba ki post ki long vacant te na kaliang jong uang ba hakabai dai barkani ka banta unya kren barka government kan sa shim aya ka sinjam ka ka bakan le bat un sepentip syangi ka association tekai ke bangi kwa ban bo ya ka jingkerpat ya baro kinong hikai SSA akum gani ka por bangi nang sedang ban shim ki admission ni kena dikin tu ki kamtam ya ki head teachers bakin shim serious ya ka kam kamtam ka bai dai bar ka student enrollment kenang bakan om syakta yangi ki school SSA ku bangi lo i nang bakila patai kubor ya ka statement ke bawan na ka government nang bau education minister kini ki benai ke balade uang ba kapor kan support bagi government kan haban shim ya decision ban
khang khadep kini ki school ki balong zero enrollment lani kini ki single digit enrollment tingi na kaliang jok SSA ngem kwa ni na kaliang jok association ngem kwa ba kini ki school SSA jongi kin sha kta lani kin sha khang hakabai dei bat ka enrollment jongi khana school pakar ban thung yekini ki ba kan post kadau hi ka ba naduk tu director ki ba mensuang mengi kendu ki ong ba kadau hi kalong ba kitu ki school ki balong ba kan ki khna ki duna enrollment jo ki khna ki duna kitu ki school SSA na kata kadau ka government kampat shim ya kata rai ni kata final decision kumno bal kalakan ailat bien ban thungkam kitu ki school ani kan pensange sisnan kadau hi ka ba bros kata perseu singi kalong ba kajing duna jong ki khna school kitu ki school por ka ultimatum ngimpat bo namar ba nginsa hagini ki kendiat singi nginsa lai kendo i honorable education minister banyak kren company hakabai dei bat kan bangin sotoro o ka jingmut jong ka government hakabai dei bat kini ki vakan post ki school SSA te phi pha kopi shin kini yakini ni pha kopi tang show honorable education minister